Učenici srednje škole Nikola Tesla u Boljevcu posle prvog polugođa imaju bolji uspeh nego prethodne godine. Blizu 70% đaka je pozitivno, a bez slabih ocena prvi deo ove školske godine završili su maturanti gimnazije. U osnovnoj školi 9. srpska brigada rezultati uspeha još nisu kompletni, ali se u odnosu na tromesečje očekuju bolji rezultati. Đaci su na raspustu, učionice prazne, a ocene i uspeh se još uvek svode. To je slika koju smo zatekli u osnovnoj školi 9. srpska brigada u Boljevcu, koja ima oko 450 učenika. Sudeći prema rezultatima sa tromesečja, u školi očekuju da uspeh nakon prvog polugodišta bude još bolji. Generalno na polugodištu je uvek taj rezultat bolji, ali trenutni rezultat koji je zvaničan jeste da su od 1. do 4. razreda učenici pokazali veoma veliki procenat prolaznosti koji iznosi 99,4%, a od 5. do 8. 75,43%. U proseku opšti uspeh od 1. do 8. razreda je 85,43%.